tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya. Namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma, hafi ya Rompwe umuryango wa kabiri, aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 kazi muri Prime Health Infinity. Yes, turabasuje cyane, twongeye kubifuriza igitondo cyiza, tubifurize kandi icyumweru cyiza kuri mwe mudukurikiye mu masaha ya mu gitondo. Tubahaye ikaze rero mwebwe mwese mwakanze kuri subscribe ndetse mukanda no kunzogera, birumvikana kugira ngo inkuru zacu zicyagera muzajye mubona notification ibabwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Nkuko nari mbikomojeho turi mu gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru, turi ku itariki 28 turi mwaka wa 2025. Ni munyobero muri iki gitondo tubabwire ko rwose iki tuzinduye nta kindi na makuru agezweho, ariko kandi nkuko maze kubimenyera amakuru yacu akaba agiye kugenda garuka cyane cyane no muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri intambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC. Nkuko twababwiye ko hari ahantu rwose muri Sud Kivu ari naho twavuga ko ari kubera imirwano, tuhafite imbone zacu ndetse ziri muri front line cyangwa se ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni mutwemerero tubabwire uko ibintu bimeze maginga ya ibintu ntago byoroshye nakana gato hano muri Zanzibira. Niyo mpamvu rero nta handi ugiye gukura amakuru nkaya tugiye kukugezaho muri iki gitondo. Nizera ko ugiye gusobanukirwa uko Nzibira ku munsi w'ejo bwije imeze ndetse no muri iki gitondo, gusa ariko nagahinda na marira rwose ku baturage cyangwa se ku bakongomani bo muri bice. Icyitwa drone zirimo kurasa zitababariye abantu, byose tugiye kuza tugenda tubikuvira imuzi ni muzingo. Hanyuma noneho tuze kugaruka no muri Kivu Amajyaruguru, tuze kugarukana hano muri za Uvira. Hose ndakubwiza ukuri imbone zacu cyangwa se drone zacu zirestaye neza, zirimo kugenda zibikurikirana. Tugiye kukubwira icyo umurundi yakoze ku munsi w'ejo, rwose kuva ku munsi w'ejo ibyo umurundi yakoze byose ugiye kubimenya. Wowe icyo usabwa gusa no kureba gusa ko wakanze kuri subscribe cyangwa se kuri sabone, kugira ngo inkuru zacu zikihagera uzajye ubona notification ikubwira ko twamaze kuba tugera muri studio. Ni by'agaciro cyane rero kuri mwe mwabikoze, ni munyemerere mukande kuri like ndetse munakore kuri share, ubone no sasa twibanire muri aya makuru cyangwa se uzajye twibana tunagura umuyoboro. Hanyuma rero sinze duhere hano ku Murundi, duhere ku bijyanye na bombardement zizi drone. Ndashaka kugira ngo abantu munyandikire muri comment ese duhere ku Murundi, duhere kuri drone. Reka duhere rero sasa hano ku Murundi. Abantu benshi ndabizi ko nabonye n'abarundi mudukurikira muri benshi cyane, mukeneye kumenya situation cyangwa se uko abasirikare banyu ari kwitwara hano kuri Burasirazuba cyangwa se hano muri amajyepfo ya Kivu, birumvikana cyangwa se muri Kivu y'amajyepfo. Nkuko amakuru atubwira abarundi twari babwiye ko hano muri Nzibira hari igice gito barimo. Iki gice cy'abarundi barimo rero ngo ni hakurya y'amazi. Ubwo urumva ni ubwo abazi neza Nzibira barumva ko hano Nzibira centre hari ikindi gice kiri hakurya ngo kirimo amazi, kidonko kigusaba kwambuka amazi. Iki gice nicyo abarundi barimo. Amakuru ndi gukura hari kuri front line aravuga ko ngo umurundi ejo yiriwe azana amamoto, niba imodoka zabuze, niba ari imihanda mibi ntimumbaze,
abantu mutuye muri ibyo bice mutubwire ngo ejo umurundi ngo yiriwe azana amamoto, amamoto niyo yabazanaga, bakava ahantu bita ngo ni za Kamituga ndetse n'utwo ngo ni za Gasika. Utwo duce nitwo abarundi bavagamo baza hano nyine. Ubwo urumva ni muri Uvira baje ngo Uvira baza hano muri Nzibira, muri icyo gice twababwiye kuri iyo side barimo. Ejo abarundi nabwo biriwe bipakira, nyuma yuko n'ubundi twabwiraga ko hari n'abandi bazaga. Urumva ko ibintu ntago byoroshye, urugamba rushobora kuza kubera hano, n'urugamba rushobora kuba rukomeye cyane. Aya mamoto nuwo ngo yatwaraga Bazarendo abajyana hehe, abavana hariya muri karagace ka Nzibira. Noneho mu kugaruka akagaruka nyine afite abarundi, ingabo z'abarundi. Bigaragara ko hari ntago bashaka kugira ngo uwitwa Muzarendo agaragare kuri frontline cyangwa se agaragare mu mirongo y'urugamba. Ikigaragara cyo ni urugamba rugiye kuba rurimo ingabo z'abarundi zigiye gusa n'orizo zigiye kwihangana na mu 23 nkuko birimo kugenda bigaragara. Aya ni amakuru my friend, ntabwo ari amakuru ndimo kugenda ntoragura cyangwa se ngo kuri izo sosiyo ngibiki. Aya makuru ndi kuyikurira ndani hahandi bita ivure, ndani hahandi mindani. Ejo bavuga ahantu bita za Kamituga, azana hitwa avana ahantu bita za Gasika. Uyu murundi bakazana amamoto akaza hara muri Zanzibira. Izo moto kandi ngo zikaba zarajyanaga abarundi, imini Abazarendo, zikazana cyangwa se zikahita zigarukana abasirikare b'abarundi. Ibiro ni kubijyanye na deployment cyangwa se na reinforcement zizi ngabo z'abarundi zakoraga ku munsi w'ejo, mu gihe bari bakavarinzwe na drone zari zirimo kurasa cyane. Nazo tugiye kugenda tugarukaho tubabwira uko izi drone ziri kurasa ku buryo bukomeye cyane. Nahoze hari ibinyamakuru, wenda iyo ni ibinyamakuru nahoze mbirebaho, ibinyamakuru n'ubundi bikora biri hano kuri kote ya guverinema. Nahoze mbona byandika bivuga ko ngo bombardement zakozwe ku munsi w'ejo za FARDC cyangwa se zizi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, ngo zaguyemo ngo bya Mungu, ngo Bernard ngo baramurashe, ngo bamurashishije drone. Gusa ariko ibintu nk'ibi ngibi kuva muri za Masisi za Rucuro bomye babivuga, ukumva avuze ko hari nk'umuyobozi barashe, hari n'uwitwa Bodo Emere bigeze kumubika arazamushaki, ariko nyine bagashaka n'amafoto agaragaza ko cyangwa se bakasanisha iyo bajya gusata dore umurambo nk'uyutwa yishwe, ariko byose byabaga ari ibinyoma. No kuri inshuro bakaba ari kwigamba. Nahoze mbona rwose ibinyamakuru bya hano muri byandika ndetse n'ama YouTube ya hano ku kote ya Kinshasa, bose baravuga ko ngo baba barashe bya Mungu Bernard nyuma rero yuko ari yakoresheje inama hano muri Zanzibira. So ariko nayo makuru ni igihuha, nk'umuntu uri kwikurira amakuru hariya imbere ku mirongo y'urugamba. Mwumve ibyo mbabwira, ibyo byose ni ibihuha, ni ibinyoma. Reka tujya kuri izi bombardement cyangwa se izi drone mw'abantu mwe. Abaturage ba hano muri Nzibira zirabamaze my friend, zirabamaze. Kandi bo bari kurasa, bavuga ko ngo bari kurasa M23 mana y'u Rwanda. Aya ni amakuru ababaje cyane. Za bombardement zabaye ku munsi w'ejo nababwiye ko ndazikurikirana. Bombardement zabaye ahagana ku isaha y'isa moya n'iminota 10. Izi bombardement zabaye ku munsi w'ejo, ni munyemere mbabwire ko zaguyemo abagore 5 ndetse n'abana 3 my friend. Ubu koko tuvuga ngo uyu mucancuro urimo arakoresha izi drone, niba tuzi ubushobozi bw'izi drone ko zibanza gufata amafoto hasi ndetse zikayamwereka neza mbere yuko arekura izo mizero cyangwa se zirasa. Ubu koko ntabwo ari yabonye ko ari abagore n'abana. Icyo ni ikibazo nakwibaza nawe kandi ushobora kuba wakwibaza. Tuzi ubushobozi bagiye batubwira bw'izi drone. Munyihangane na umutwe wanyatatse ariko ndavuze ntago byatuma ntaza gukora. Ubwo rero ntamuze kwihanganira uburyo ki muri buze kumva ijwi ndimo ndarisohora. Nibyo ndimo ndavuga, twumvishe ubushobozi bw'izi drone, twumva uburyo kizirasamo ndetse n'uburyo kizibanza gufotora. None urambwira ngo bagiye kurasa abagore bagera muri 5 n'abana 3. Izi drone ntago zari zababonye, ntago zabahaye amafoto. Iki ni ikibazo rwose gikomeye cyane.
navuga bisa no bifitanye isano na bya bindi twavuze ko bo bari kurasa icyitwa cyose ngo kirahumeka mu rwego rwo kugira ngo n'abaturage ubwabo batinye bahunge bave muri ibice M23 irimo. Gusa ariko ibi ngibi ndagira ngo nkumenyeshe ko ntabwo M23 ntabwo ari buze kubyihanganira. My friend, niba hari n'umuntu urimo aratwumva mu by'ukuri agerageza gukorana n'abo bari kurashisha izi drone, bakirekeraho rwose kurasa abaturage kuko nta byagorana kugira ngo umusirikare wa M23 umubona ari kupfa kugenda gutyo bira mupango. Ntibishoboka. Nabarega barabizi ko izo drone zanyu zihora ziri mu kirere. Ahubwo mwe ngaho ni mwatake muze ngo ntaba murebe ntago muramenye aho bapfunutse. Murashiduka muri kumwe ndani muri kumwe muri kurwana muhagararanye. Kuryo izo drone zanyu zitanarasa kuko kuryo ziramutse zirashe nazo ubwazo namwe ubwanyu zabarasa. Rero kwirwa muzamura murasa abaturage mugira mute? Ako niko kabi rwose. Hanyuma rero amakuru yandi aravuga ko kuva ku isaha kanze ndebe kuva ku isaha 11:12 ni mu kanya kashize nabwo drone irongeye irarasa zirarasa hariya n'ubundi hano muri Zanzibira nkuko amakuru atugeraho. Mbese muri make izi drone zo ziri kurasa ntacyo zitayeho. Abaturage bo bari mu marira, abaturage rwose bakutse imitima. Iki cyumweru rwose arabona ko cyamaze kubabera icyumweru kibi cyane, ariko byose bitewe n'ubuyobozi mu by'ukuri bwabihariye abacancuro. Yewe ntimunajye gukora supervising ngo banarebe niba koko bari kurasa abarwanyi, ubwo bo bakaba bari kwirasira abaturage. Waramutse neza Bwana Vincent? Waramutse Faita? Urakomeye? Ndaho ndashima rwema. First of all reka manze nkwifuriza icyumweru cyiza. Icyumweru cyiza nawe ndetse nawe duteze yombi. Usanze ndimo ndagenda ngaruka ku bigendanye n'ubundi na drones rwose ziri kurasa hano muri kano gace kanzibira, aho amasaha nahoze mbwira abantu ku amasaha rwose makuru ndi gukura kuri bagenzi banje bari hariya bagiye banaduha amasaha ziri kurasa mu masaha zarashemo n'imibare y'abamaze kugwa muri bitero by'izi ndege za drone ubwo narimaze kugenda nge babwira. Ariko birumvikana nawe nk'umuntu urimo kugenda bikurikiranira hafi ndavuze nti ntabwo ushobora kuba wava nava kuri inkuru ngo nyisimbuke ntacyo uyitangajeho. Vise twaguha umwanya wenda nk'uw'iminota 5 cyangwa 7 gutyo nawe ukagira icyo tubwira kuri zi sharing cyangwa se kuri zi drone ziri kurasa hano muri Zanzibira, ndetse wazarendo bari kwigamba ko ngo baba barashe Byamungu Bernard. Umwanya nawe Bwana Vincent. Urakoze nkuko ubivuganye n'amakuru y'iraswa ryanzibira yaravuzwe, Lawrence Kanyuka yaravuze, abaturage bari Nzibira barayavuga, abanyamakuru bahari barabivuga, wazarendo nayo irabivuga. Yego. Icyo ni nacyo wazarendo yashingira avuga ati dukoreshe square 25 dukoreshe H4 drone twarashe ibirindiro by'umwanzi biri Nzibira. Akaba ariko wazarendo yigambaga ikavuga yuko ngo yabashije no kwica General Byamungu Bernard. Yego. Wazarendo ari kwivuga, ariko amakuru yandi naje kubona nyine nkura muri source zizewe atandukanye nayo ngayo wazarendo yari yatangaje nuko Bernard Byamungu mu gihe hari ahantu haraswa yari yarahakoresheje inama. Amaze kuhakoresha inama asobanura n'uburyo ki umugenerali wo muri FARDC bita Maheshi. Yego. 23 yajyaga imwohereza amafaranga ariko ikayamwohereza anyuze kuri Maheshi nyine Byamungu. Yego. Akayamwohereza abaturage bakavuga bati gutya niyo mpamvu wazarendo yari yasubiranye bakavuga ko harimo abasirikare bo muri FARDC borohereza M23 gufata ibice bitandukanye. Ibyo byose rero abazarendo batinyaho bakavuga ati twaramurashe twaramwishe rwose, ati ubu ngubu ntabwo kibarirwa ku butaka bwa Kongo. Ariko amakuru yagaragaye handi nuko iraswa rya kariya gace harashwe yageze mu mujyi wa Bukavu. Ariko ntabwo bigeze batangaza niba hari abantu baba barapfuye nk'uko
Kamita n'ubundi nabonye atangaza yavuze yuko harashwe koko guhera mu masaha 8:10 bakoresheje drone ndetse na CH4 ariko aravuga ngo abasivile benshi baraguye avuga yuko ziriya ndege zarasaga mu bice bituwe n'abaturage benshi ariko yirinda kuvuga niba hari umusirikare wa M23 waba harahaguye yego ariko ku rundi ruhande rwabaza rero rukavuga ruti twarabarashe abasirikare benshi ba M23 ati sibye n'ababo baguye mwino mirwano ya Nzibira hari n'abaza rero bahaguye urumva mwabari rero basivile bavugwa hashobora kuba harimo abaza rero nk'uko n'abaza rero babyitangarije yari abacu twatakaje atariko M23 nayo yatakaje abantu benshi ariko nabyo wabyibazaho ku M23 ivuga yuko abapfuye gusa ari abasivile nivuge niba hari abashwe b'abasirikare kuko burya biragoye ko abantu igihe cyose bapfa ari abasivile Kare mu matangazo yo M23 itanga kenshi ivuga yuko ari abasivile barashwe nk'ino rero niba abarwanyi ba M23 iyo barashwe bahinduka abasivile ubwo biranyobera baza niba ayo masasu cyangwa izo bombe z'amadrone zirobanura nabyo ubwo urumva nicyo kwibazaho ikindi kivugwa nuko mwakano gatekene nyuma yuko batangiye kuharasa bakoresheje amadrone ubu none haravuga yuko abaza rero bari mwa bino bice bya Nzibira barimo bahakurwa hari amamoto ari kugenda akajya za Mwunga na za Shabunda akagenda atwaye abazarendo yagaruka akagarukana ingabo z'abarundi bari kuza mu kano gace ka Kamituga n'agace bita Gasika bakaba babonye rero bazarendo kubera yuko nta mbaraga zigite zo guhangana na M23 babona yuko ari byiza ko bari abarundi bari za Mwenga bamanuka noneho bakaza guhangana na M23 ariko cyane amakuru nabonye impamvu bari abarundi bari kuza mwabira bice kandi tugungari irombe cy'amabuye y'agaciro gikomeje ikirombe rero cy'amabuye y'agaciro ubona gito baje nko kurinda amakuru nayo rezo mbona ndetse n'uyu munsi nuko hari moto ziri gukoreshwa cyane zibamanukana zikabazana zikabageza hano za Kamituga cyane ko wari wabonye n'amakuru yuko hari umujenerali wo muri Wazarendo umujenerali Topokaramo muri Wazarendo uko yabujije mu moto kuba yatwara abantu ibakura za Mwenge bajyana za Bukavu cyangwa ibakura za Shabunda bajyana za Bukavu cyangwa ndemerere ko hari moto zava mu ibyo bice bya Bukavu n'ubundi ziza muri Mwenga aha rero ukabona ari ukugira ngo izo moto zitware abazarendo zibajyana noneho zigarura abarundi ariko vise hari ikibazo ndimo ndibaza ese izi deployment z'abarundi ziri gukorwa na moto imodoka zaba zagize ikibazo ese n'ugutinya ko imodoka ishobora kuba yagwa muri ambush ya M23 ese n'ugutinya ko drone ya M23 yazirasa kubera ikize deployment zabo nko muri utwo duce twa za Kamituga barimo kuzikoresha amamoto urabona mwabira bicirega ntabwo imihanda imeze neza no kubera imihanda itameze neza bakaba bafite impungenge z'umutekano wabo babona gukoresha imodoka bishobora kubatura mu bibazo bakundi urumva ashobora kuza akabura n'ibinogo kugenda hangana n'ibinogo atwaye abasirikare benshi bikaba byamutera ibibazo noneho urumva niba bahanganira yo M23 bafata yo M23 nk'abanzi M23 nayo gafata nk'abarundi nk'abanzi yego ikavuga ati rero twagwa mu maboko y'umwanzi mu gihe twaba atugize pane y'imodoka atari ko moto yatihuta kurenza imodoka kandi guhangana na bino binogo biroroshye ubona ari bwo buryo kibahisemo mu buryo bwo kugira ngo bataba batakaza abantu benshi vise reka tuve hano muri Zanzibira gusa ariko nubwo tubaye nk'abahavuye turakomeza kugenda dukurikirana update ikije rwose tugiye abadukurikira reka ahubwo tugaruke hano muri za Uvira amakuru akavuga ko n'ubundi FARDC ndetse na Wazarendo bongeye gusubiranamo ibyaya makuru basubiranye mu ryari byabaye ryari bimeze bite ndagira ngo nabyo ubitugezeho Abazarendo n'aba FARDC gushyiramo muri Uvira ntabwo ari ibya none kuko ni ibintu bimaze igihe kinini urabizi yuko byahereye guhera umujyi wa Goma umujyi wa Bukavu ufatwa noneho aba bantu muri FARDC bahungiye
mu mujyi wa Uvira noneho Wazalendo bashinja ko batanze nyine ino mijyi itandukanye ndetse n'ibice bitandukanye ku mugoroba n'ubundi bongeye kurasana hagati ya Wazalendo ndetse na FARDC yego irasanwa rero rikaba byaturutse n'ubundi ku kutumvikana uko umujyi wa Uvira utunzwe kuko M23 iravuga ati turawufata Wazalendo ati ntabwo mufata FARDC nayo ikabuza Wazalendo kwataka M23 noneho yababuza Wazalendo ikabati nimwebwe n'ubundi mutanga imijyi yose n'icyo cyatumye bayisubiranamo birangira abasirikare 3 bapfuye harimo abo muri Wazalendo n'abo muri FARDC kuko baba bambaye imyenda rimwe na rimwe isa yego ntabwo abashije kumenyekana niba bose ari aba FARDC cyangwa harimo n'abazalendo ariko hari abantu 3 bahasize ubuzima muri iryo rasano. Ubwo barasaniye mu kahe gace? Ni agace bita Ruwinja. Ruwinja niho barasaniye. Niho barasaniye. Ubwo muri make bitewe n'uko imyenda yari isa ntabwo watandukanya ngo abarashwe n'abagutya imibare gutyo. Ntabwo bavuga ko ari abazalendo cyangwa se ngo bavuga ngo n'aba FARDC. Nizo mpande zombi zari zihanganye nyine 3 muri bo bahasize ubuzima. Nguko rero ngayo Vincent ndimo ndabona update wihangane gato naringiye sinzi umuntu warumpaye ndabona update zikomeje kugenda ziza zisanga rwose ni no mu kiganiro urumva ko ibintu bimeze neza cyane ariko Vincent reka manze nkubwire ko zira drone kwikira wavuga ngo ngese ngo ntago zirasa barwanya mama 23 ngiyewe ndibarije rwose nshakisha amakuru nta murwanyi we mu 23 izi drone zigeze zirasa kuva zatangira kurasa arega Vincent babagiye ubundi strategy ya gisirikare ntabwo ushobora gutangariza umwanzi yuko watakaje abantu oya ngiyewe amakuru hano ndi kuyakura shobora no kuyabona nkanubwira nti ndi buze kubitangaza ndabibika ku mpande ariko rwose nta musirikare wa M23 pe barashe n'abaturage bari kwirasirwa bonyine abasirikare ze n'abaturage ntabwo indege basha kubatandukanya ntabwo ari nuvuga ngo none se Vice izi ndege twabonye ubushobozi bwazo zifite zo kubwo kubanza gusikana hasi bukareba icyo bagiye kurasa ngo niki yewe n'amafoto akabanza kaza none se uratekereza ari abantu bari kuzikoresha neza wakumvishe ngo barasha abaturage kuko ejo hapfuye abagore bagera kuri 5 ndetse n'abana bagera kuri 3 urambwira uti se none babishe batabanje ntago zaberetse amafoto zabo babo zigiye kurasa urumva bajya kurasa abana bafite abasirikare bahanganye nabo kandi babanza gufotora none nyine nanjye nibyo ndimo ndibaza aba bantu Vice bashaka ko no kubikora kugira ngo batere ubwo abaturage bahamuke bave mu bice M23 wirimo Dako tubyemeranywaho kubera yuko bivugira yuko bafite ubushobozi bwo gufotora bagasikana bakamenya abo barasa ntabwo rero mu buryo bwa gisirikare wasikana abagore n'abana akaba ari gufata amashusho yabo akaba ari burobanura mu bantu bahari akaba ari burasa urumva ntabwo haba harimo strategy militaire nyine ntabwo urugamba haba urushoboye ahubwo icyavugwa nuko abo baraswa batagambiriwe noneho bakaba basikanye abo bashaka kurasa nk'uko bivuga abo batagwa mu mporera kubera yuko ntabwo nta gisirikare cy'igihugu na kimwe gishobora gutegura kujya kirasa abana n'abagore kubera ko sibo bonyine baba bahari hagwamwe abagabo hagwamwe abasore hagwamwe abakobwa hagwamwe n'abandi biri byumva nk'ibintu uruhande rumwe buriya n'ujya ubona amatangazo ya FARDC itora nta gihe na kimwe zakubwira yuko hari abasirikare baba bapfuye nunabivuga abaticaye FARDC bazabihakana na M23 biragoye kuzagira ko itangaza yuko hari umusirikare wabo wapfuye kereka apiyoniye wabo wa musirikare wo hejuru warashwe kuko akunda kugaragara kenshi noneho uruhande bahanganye rukabivuga iyo rubikoze niho M23 yabyemera urabizi nka Castro kubera yuko FARDC yarabitangaje ko yagurate M23 iza kubyemera nyine kubera ko inkuru yari yabaye kimomo kandi ari umuntu ugaragara FARDC nayo urabizi yuko kugira yemere yuko hari umuntu warashwe nuko haratu guverineri militaire wa Nord Kivu kandi akaba ari umuntu wagaragaraga
bakabona nyine kuko natongera kugaragara bazabivuga none babona kubyemera. Nta gihe na kimwe abantu bahanganye ku rugamba yaba ari M23 navuga ngo hari umusirikare twabuze, yaba ari FARDC ngo hari umusirikare twabuze, keretse n'iyo circonstance y'ibyo babuze iyo ni ikomeje. Naho kuvuga ngo uramutse uvuze ngo drone iraza igasikana igafotora ikagira igakoresha ama GPS ikerekana amarotation umwanzi wabo ariho, ikerekana aho baherereye, none igahitamo kurasa abana n'abagore, ntabwo byakumvikana. Mu buryo nyine bwo kugira ngo uruhande runaka rugaragaze ko rutatakaje. Ya vise reka dusimbukire muri Rubero, naho ndabona hari amakuru uhafite. Rubero bimeze bite? Rubero naho n'ubundi hari ikibazo cy'uko aba FARDC basubiranamo n'ubundi nk'uko no muri Uvira igihe kimwe ubona FARDC isubiranyemo na Wazalendo. Amakuru ava nuko ejo ku mugoroba abasirikare bo muri FARDC bari ku kabari hano muri Rubero n'ubundi barasanye. Yego. Kwa kurasana rero hapfamo abasirikare babiri ba FARDC, ariko barashwe na bagenzi babo nk'uko amakuru ava bivuga ku kabari bari hano za Rubero. Yego. Bakaba ngo barapfuye indaya nk'uko amakuru abaturage badutangarije batubwije. Bituma noneho barasana kuko ntibumvikanye uko iyo ndaya uyitwara uwo ari we. Barasanye noneho birangira hapfuyemo abasirikare babiri ba FARDC, ariko ntabwo hari hamenyekana amapeti bari bafite. Ko numva ibintu bitoroshe. Si ubwa mbere cyangwa sinavuga ko ari n'ubwa nyuma tuzabona abasirikare bo muri FARDC barafana, kubera yuko iyo batapfuye ibijurano bapfa ibiyobyabwenge, iyo batapfuye ibiyobyabwenge bapfa uburyo bwo kubahana mu ibarabara. Ubona iyo bari batwaye n'ibinyabiziga kubahana ko bijya bigorana, iyo batapfuye ibyo ngibyo bapfa indaja. Ntabwo tuzabona rero ko none cyangwa ejo byarangiye mu gihe kino gisirikare kimeze gutya. Yes, reka dukomeze n'andi makuru. Vincent, tugaruke n'ubundi hano muri RDC cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko hari abakomando bagera ku 2,500 ba FARDC barangije ikosi ahantu bita rwose, barangije kwiga hara za Misiri, abarongoka bamaze kuzanwa hano kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Ndagira ngo iyi nkuru nayo tuyive imuzi ni muzingo. Nibyo mu makuru twabonye FARDC yatangaje, yavuze yuko hari abasirikare bereje muri Egiputa cyangwa Misiri. Kera twajyaga dusoma Bibiliya tugasanga Misiri bahitaga ngo ni Egiputa. Ubwo ariko niko nyine yitwa n'ubundi ntacyo bitwaye kuba yakitwa Egiputa tukayita Misiri mu Kinyarwanda. Bavuga yuko rero bajyanye abasirikare benshi bo muri FARDC kubigishiriza mwa kino gihugu cya Misiri, ariko ko hari abagera muri 2,500 bamaze gusohoka. Bakaba bahise bazana ku rugamba rero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana no kuri M23 nk'uko babitangaje. Bakaba baje gufatikanya n'aba bacanshuro. Babizi yuko ejo Kisangani hagaragaye ibikoresho by'abacanshuro by'abakota. Bakaba baje kunga imbaraga nabo, bakaba baje kunga imbaraga n'Abarundi ndetse na Wazalendo n'imitwe ya FDL ndetse n'indi ikorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa nk'uko bagiye babivuga. Ko numva bitoroshe. Ko numva urugamba rugiye gukomera niba nyine nabo bakuye mu Misiri babazanye, urumva ko imirwano aka gace k'Iburasirazuba abantu bitege ko igiye kuba imirwano ikomeye kandi mu gihe kirekire, ntabwo ari none cyangwa ejo iri burangire. Urebye amatangazo yo 23 isora iravuga ati dukeneye gufata Ituri, dukeneye gufata Maniema, ndetse rimwe na rimwe bajya yuko bakeneye no kugera za Karemi muri Tanganyika, mu ntara Tanganyika. Urumva bya gutangaza n'ejo dukeneye no kugera za Chopo. Ibi byose bikwereka yuko ejo cyangwa ejo bundi intambara itabirangiye, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bushaka baganira. M23 nayo ikabona yuko ibiganiro byanze kwikombwa gukomeza gukoresha imbaraga. Ntabwo rero twizera yuko intambara ikirangira none cyangwa ejo
urebye 23 irarushaho kwitegura irarushaho gushaka intwaro zikomeye bareba FARDC ikarushaho kwitegura ikarushaho gushaka intwaro zikomeye kandi ukabona nta gahunda ifite yo kureka intambara ni ibintu bikomeye mu mpande zombi kuko ubona ko intambara bayikiza imbere kurenza ibindi byose. Bise hanyuma rero dukubite update zindi kugira ngo tumanuke neza ubwo uce no mu bindi bice byose kugira ngo tubyaze umwanya umusaruro. Kishasa n'ubundi ngongeye kuvugwa ifungwa rya wa mucancuro bari watumwe kugura intwaro wa mucancuro uri muri groupe ya Blackwater Deni ari katikare n'ubundi bagiye kuvuga ko bakomeje kumufunga kubera yuko intwaro bari bamutumye atazizanye twagerageje gushakisha rero intwaro yari yatumye ubundi ari izige yari yatumye yuko azazana amapiyese y'intwaro zigera mu 50,000 ndetse yagombaga kuzana rero zangana zifite agaciro kangana na miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Rero amakuru yagaragaye nuko atazizanye nabonye amafoto y'intwaro bayigaragaza bavuga yuko yari kuzigura muri Libani yakomeje nyine gutera ibibazo kuko atazizanye ariko aba Blackwater baravuga bati twebwe izo tuzazana nkeya ariko zitangana n'izo twari twabemereye zigurana izo ngizo ariko tuzana Blackwater noneho baza kurwana kugira ngo uwo muntu mumurekure nk'uko n'ejo twabonye babazanye. Hari ibyatangajwe na Colonel Nanga n'ubundi ku byerekeranye n'imiyoborere ya Tshisekedi yabitangaje muri ya nama cyangwa icyo twakwita amahugurwa ari amahugurwa aherutse gukora koresha abakadre politike bo muri AFC yego yatangaje rero aravuga ati twebwe nka Alliance Fleuve Congo hari ibyo tubona bikwiye guhinduka mu miyoborere. Urabizi ko batangije icyiciro cya mbere cy'abakada muri AFC barahugurwa barakorotira noneho ejo bundi kwa gatanu batangiza ikindi cyiciro cya kabiri kigizwe n'abayobozi bakuru guhera kuri Petwari kumanuka ukagera kuri Sheferi. Ejo rero kwa gatandatu mu gutoza aya mahugurwa agendanye no guha ubushobozi no kubakira ubushobozi aba bayobozi bo muri AFC mu 23 nyine mu bice bayobora. Nanga mu gusohoka no mu ijambo rye yagize ibyo atangaza aravuga ati twebwe nka AFC mu 23 tubona yuko leta cyitasa na leta ibaho kubera yuko nta perezida uriho yego no kuba perezida uri atemewe n'amategeko kuko atigeze atsinda amatora inzego zose zabaye baringa inzego ziraho zabaringa gusa zitagira icyemezo zifata zitagira icyo zikora ati zitumva ibyifuzo by'abaturage atahuko zikumva ibyifuzo by'akarwi kamwe k'umuryango wa Tshisekedi n'ishyaka ryase nyine ko ari ishyaka ryubakiye ku kazu nk'uko Colonel Nanga yabivuze. Ati Kishasa twabuze leta twabuze n'inzego twabuze na perezida ati baraho nta rwego na rumwe rugira umuyobozi nta rwego ruhari rukora ati baringa. Aragaruka ati ikindi nanone twebwe icyo tugamije nuko impinduramatwara yacu ishingiye ku itegeko nshinga idafite inyuma tuzakomeza duharanire yuko tubohora ibice bitandukanye bya Kongo ndetse n'abaturage bayo nk'uko byabitangaje. Aravuga ati abakadere bo muri AFC mu 23 ati bagize uruhare rwo kubohora ibice bitandukanye yego nta kintu na kimwe bashobora gukora ku buryo ibihano bagiye bafatirwa n'ubutegetsi bwa Kishasa byabagiraho ingaruka. Ati biriya bihano ati byafashwe na Kishasa ati n'ufata gusa ariko ntacyo bivuze. Ati urabona yuko n'uduce twabohowe tugenda dufatirwa ibihano na Kishasa ariko ibi ngibi ntacyo byatwara abaturage bari mu bice twabohoye kuko dufite ubushobozi bwo kuruhangana nabyo kandi tukabitsinda. Aravuga ati twebwe ibice twabohoje ati abaturage batangiye guhumeka umwuka wo kubohorwa ati batangiye kwenjoyinga itsinzi ndetse
n'uburyo twubatse igisirikare cy'umwuga batangiye kunezererwa batangiye kwishimira imikorere y'iki gisirikare cy'umwuga twubatse batangiye kwishimira polisi twubatse y'abaturage na serivisi babaha batangiye kwenjoyinga ubutegetsi imiyoborere myiza ndetse n'ubutabera ati n'inzego z'ubutabera ziri mu nzira kubakwa kugira ngo nazo zibaho ubutabera kandi butandukanye n'ubwo babonaga inkingi rero za mwamba zacu ati turi kugenda tuzubaka mu buryo butandukanye kandi tukazubaka dushingiye ku miyoborere myiza twifuza yuko igera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati kugira ngo tubigereho igihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duhagarika ibintu biranga byatuma leta idakora neza ati tugomba kubaka leta igendera ku mategeko leta ifite igisirikare nyacyo leta ifite igipolisi nyacyo leta ifite imiyoborere myiza ati kuko Kinshasa nta gisirikare bagira kuko nta muyobozi wacu ubaho ati nta leta bagira nta muyobozi wa leta ubaho nta polisi bagira kuko nta muyobozi wa polisi bagira ati nta bantu bari aho gusa badafatika nta butegetsi bagira kuko ubutegetsi bwabo ntibufatika nta butabera bagira kuko ubutabera bwabo n'ubwubahiriza amategeko ati presidence nayo ni nkaho ihari kwizina ati ibi byose rero twebwe tugamije ko bivaho kugira ngo tubashe gukora ibintu bifatika tubashe gukora ibintu bitugeza ku iterambere ibyo nibyo yatangaje muri makeya yego komeza tu umwanya uracaho ufite Vincent komeza duhe update kuri Masad Buros nawe ibyo yatangaje yego Masad Buros yavuze ati ngenda ndabona ibibazo bya M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndabona ari ibibazo bihuza abanyekongo ati M23 ndayifata nk'inyekongo kuko igizwe n'abanyekongo ati rero ibibazo biri muri iki gihugu kugira ngo bikemuke mu buryo bushoboka nuko hagomba kubaho ibiganiro bibereye imbere mu gihugu muri Kongo kandi bihuza abanyekongo nta n'umwe uhejwe Masad Buros akavuga ati rero twebwe nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati nta gihe na kimwe tuzigera tubangamira ibiganiro byahuza AFM 23 n'ubutegetsi bwa Kinshasa ati kuko na n'ubu turashaka yuko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yahura na Perezida Paul Kagame ati kugira ngo nabo baganire amakimbirane hagati y'ibihugu byombi akemuke ariko ntabwo yigeze avuga nyirizina itariki bazahuraho mu bitandukanye byatangazwa amatariki ariko akagenda ahinduka n'ubundi Masad Buros ntabwo yigeze avuga itariki bazahuraho n'abakuru b'ibihugu Masad Buros n'ubundi arongera agaruka ku biganiro bya Doha yerekana ko biri mu nzira kandi icyo bigamije ari ukugira hashakwe amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaravuga ati Doha nayo ni ibiganiro by'ingenzi kuko nabyo biziga ikibazo muzi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'izi mpande zombi zihanganye ariko birinze kuvuga igihe kindi bizongera gusubukurwa kuko urabizi yuko byari byasubitswe dutegereje kuza kureba rero niba hari ikindi araza gutangaza ati yenda hari itariki bemeje yuko bazongera guhura dutegereje kuza kureba icyo baza gutangaza kuko urebye Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Trump bihaye intego yuko ngo iki kibazo bagikemura ibyo byose rero urumva ko niyo bari hari intego zo gukemura iki kibazo ejo cyangwa ejo bundi bashobora gutangaza ikindi cyakorwa mu byerekeranye no kugira ngo bashyire mu bikorwa iby'aya masezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye kwamburiza Perezida wa Colombia Gustavo Petro nyuma y'imyitwarire idahwitse ndetse iteza ibyago mu guteza umurindi abigaragambye mu mujyi wa New York nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabitangaje Gustavo Petro yabonye hanze icyicaro gikuru cya UN New York ejo bundi aho yarari bakoresha indangururamajwi abantu bashyigikiye Palestina bigaragambya
bavuga yuko bashaka yuko leta yabo nyine yigenga bigaragaza nyuma yuko minisitiri w'Israel Netanyahu yagejeje ijambo ku nteko rusange ya Loni yabaye ku nshuro ya 80. Urabizi ko Israel ntabwo yifuza ko Palestine yigenga, ariko ibihugu bitandukanye bikabyifuza ko Palestine yakwigenga. Nabyo cyashyigikiye ko Palestine yigenga, ariko bamwe mu badepite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba baratangiye kubwira Trump ati reka Palestine yigenge. Abigaragaza rero bakoraga ko intambara y'Israel ndetse na Hamas yahagarara, bakagaragaza ko Benjamin Netanyahu yagize uruhare mu byaha by'intambara. Petero rero yavuze ko ngo niba bubaha Trump ngo bakora ibishoboka byose bakerekana yuko ikiremwa muntu kirimo gihohoterwa. Abaturage b'Abakristo ati nunamye ibihumbi by'Abakristo, ati nunamye ibihumbi by'abasirikare baguye ku ntambara mu Burayi, ati barwanya Hitler, ati ni ba sekuru b'abasirikare b'ubu, ati ingabo za Amerika zigomba kubafatiraho urugero, ati kugira ngo ibiri kubera muri Hamas bihagarare, kubera muri Gaza bikozwe na Israel ndetse na Hamas bihagarare. Uyu muntu kandi yatanze ubwirwaruhame itomoye mu nteko rusange ya Loni, maze akiza amanganenga politiki mpuzamahanga ya Amerika ndetse asaba ko Donald Trump yakurikiranwa mu nkiko. Aravuga ati rwose twebwe turabona ibiri gukorwa ari ibintu bidakwiye. Mu nteko rusange ya Loni kandi Gustavo Petro yagaragaye bikomeye, avuga yuko uburenganzira bw'isi cyangwa bw'abantu ashinja Amerika guteza imbere ubusumbane. Avuga ati Amerika ubusumbane bwose bugaragara niyo ibushyigikiye, ndetse yanagaragaje ko ibiri kubera muri Gaza ari jenoside ikorwa na Israel. Aravuga ati Trump yemeye ko abana n'abagore n'abakuze muri Gaza baraswa hifashishijwe misile, ati byatumye rero agira uruhare muri jenoside, ati nawe yarakwiye gukurikiranwa. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga rero ya Amerika ibinyujije ku rukuta rwa X yanditseho ubutumwa buvuga yuko bagiye kwambura viza Petro kubera yuko yateje umurindi ibikorwa byo kwigaragambya. Abati yateje n'ibikorwa bizana ibyago bigamije ubushotoranyi mu mihanda ya New York. Ati rero dushingiye kuri iyi myitwarire yiwe tuzamwaka viza yo kwinjira mu gihugu cyacu, kubera yuko ashishikariza abasirikare ba Amerika kutubahiriza amategeko no kwijandika mu bugizi bwa nabi. Ntacyo Petro yari yabivugaho, dutegereje kumva icyo Gustavo Petro abivugaho, kuko nawe ntabwo ajya aripfana. Uko bigenda kose turaza kubona icyo atangaza, hanyuma yuko Amerika nayo ivuze ati ntabwo turaza gukomeza kwemerera ko ugenda mu gihugu cyacu mu gihe ushyigikiye imyigaragambyo y'abatagikiye. Nimba nasoreza mu ntara ya Topo, yego, aho sosiyete sivile yagaragaje yuko muri teritwari ya Bafosembe mu ntara ya Topo hatangiye kugaragara ubugizi bwa nabi buterwa n'umutwe witwaje intwaro w'iterabwoba wa ADF, aho bivuga yuko kagaragaye barwanya mu bice bitandukanye, nk'uko byatangajwe n'umudepite wo mu ntara bita Tifene Mabikinyabweyi Saidi, aho yavuze yuko hatangiye kugaragara umutekano muke kandi bigakekwa yuko uri guterwa n'abarwanyi bo muri ADF. Ibi ngibi akaba yabivuze ari Kitangani, akavuga ati turabona yuko FARDC itari gukora ibishoboka byose kugira ngo ikumire mu midugudu ya Nyasi irimo ADF bakumire kandi ibashe no kubafata. Ati cyagakwiye gukorwa nuko abo bantu bagakwiye gufatwa noneho bagashyikirizwa inzego z'ubutabera, kubera ko ibyo bakora ari ibintu by'ubugizi bwa nabi. Ikindi nanone cyatangajwe n'aba badepite bavuze yuko bikomeye kugaragara yuko ADF igenda yinjira mwa bino bice hakoreshejwe abaturage, igenda iha amafaranga. Icyo nacyo akaba ari ikintu uyu mudepite yagaye ari kumwe na sosiyete sivile. Ariko nitwagenda tutanavuze ibyo Codeco ikora. Codeco n'ubundi muri turi haravuga yuko yatangiye gushimuta abaturage, yatangiye gushimuta abaturage bari kujya ku masoko, yatangiye gushimuta abaturage bari kujya mu nama zitandukanye, ndetse n'abari kujya
mu materaniro bakaba batabaza rero yuko cyagira icyo kora kugira ngo ibakize uno mutwe wa Codeco nawo batangiye kugira ubugizi bwa nabi nk'ubwo ADF iri gukora. Numva twasoreza. Yes, urakoze cyane Vincent. Urakoze nawe ndagushimiye. Yes, hari mugenzi wacu Vincent rero twari turi kumwe muri update, twabagezagaho update zo muri iki gitondo. Ubwo rero nizere ko rwose icyumweru kiri buze gukomeza kugenda kibabera cyiza cyane. Nekereza ko rwose mwese aho muri kwenjoyinga. So kuri mwe rero mwakanze kuri subscribe turabashimiye cyane, ariko namwe mutarabikora mwabikora nyaboneka mukajya muri uyu mubare waba maze gukora subscribe, ubundi tugakomeza kugenda twagura umuyoboro wacu, umuyoboro wanyu. Turabakunda cyane rero, yari umuhungu wanyu Fighter ndetse na Vincent. Mukomeze munogerwe na gahunda za Jeune Official, turabakunda cyane. Ciao. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stock, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti bayamaze kubageraho. Bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompoe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imitsi ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 6. Kazi muri Prime Health Infinity.